Leave him alone. Ladies and gentlemen, approaching the grandstand, the Peteli congregation from Long Beach. There's the youth group. Listen! Eyes! Right! Manu! Keep marching! Peteli congregation from Long Beach. Peteli will also be competing during the song and dance competition, traditional song and dance competition this afternoon. Peteli! Right! Face! One, two, three, four! 4, 6, 8, 3, you appreciate. We're singing the children's welcome song, Taro for Lava, Hello, Hello. How do you do? Hope you're well, thank you. Left! Face! Forward! March! Tony! Holy Innocents, lau Siva, au Pese Holy Innocents, tu manu I le tu le, o papapadoe o tau na no garu mo. Woman say o tau number 1, you will be number 1. Papa na Pese Siva. Abang kasi kawayo ni. Kenapa? Yang mai satu mau ni. Kenapa? Siapa yang akan satu? Oh. Mari, saya Peteli lah. Ya, sampai tu nak away lah ya. Ah, siapa? Tôi mà, nếu mình ra đâu đấy, ông bay tôi. Còn là không? Dia main saya, mai aku dah. Oh ya. Sini. Come on. Dua. Vamos tutup. Nak rumah. Tahu tidak semua. Ya, sama lagi aku. Sama dah. Ya, sendiri nak. Pasang lagi. Ah, jadi pakaian dia lah tu. Ladies and gentlemen, I think we got a winner. Kasi Luatol, 3 baskets and a flying saucer. Mana, wais apa?
Petoli mau malam itu. Utah, Pioneer boy. Number 1 from Utah. Ya, From the Pioneer cricket team. Sui bantu la pelong. Tulua. Wai siapa? Frankie Jeremiah. Nama Peteli. Peteli. Olha, la kicile ta velo suma. So what? Oh, what? Ya, maro. Balong. All right, Peteli winning the popular husky contest. Sauni. Sauni. Sauni, Sauni. Up and down, up and down. Up and down, up and down. Bahay ng committee. Bahay ng committee. Up and down, up and down. Try and start a Up and fire. down, up and down. You want a lighter? Peteli. This out. That's a tonu. Tonu. So many. Apa man yo le relay. Pasa mo de po melang na. What to allow to you? Ile na au sau mấy ạ? Sao mấy? Rồi, sau lẽ tụ yên what to mày ngô lẽ y. So ta tâu này chua mà mình. So thì chua. Phẫu là au trời mấy trời muội mà giấy. Con nào wing này, trời mà y ta từ ta lắm hả? Còn mất đi. Down. Down lên. Le tu la fono awan de paul la a paulo lo wingo le tavia. Down đi. Who let the dogs out? Who let the dogs? Who let the dogs out? Who let the dogs out? But the party was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls started calling. Never do my son. Man, this is the weirdest relay race I've ever seen. People are meeting each other in the middle of the course. Why not do that? Jalong ale malo Peteli tu lua ya Pioneer boys. Ya suyo mele balong Peteli. Tato talang bermulio tato. Kosong amaya tato goa. Palong on lua after lima salau sala, lua round trip tickets. Alo Samoan potongan for my third prize $1,000. Lua round trip tickets. Palong on lima salau, lima tol salau.
yang baik Pak Long au matai selau cancellation prices 5 sekon Pak Long ada sei tak lama pasal so pe polo patau ile tu le lo sei foi mercado TV sa donate my the Courier Chevrolet 52 inch projection television leiton wat pale no au tau dua jalan sa wal pepa yo lau so so dia na buat satu komisi tau Pak tu ni so ta tu Pak Long ai sei le goi TV la le e patau so pepa e uma tu meia na break la tu apa itulah sei tuan wei sa menoi malu la tu no pa tawai pa hidu bo se toma ya mata lo ta wanga Pese Siva mai komisi lo ta tu komiti so so ni oi trong phải gọi lên này sao ổn lên là make sure you have 15. Sit down. Thank you very much. Ông bảo, phải sang mấy đâu nè? Phải sang. Kopi à? Apa itu teman-teman kita si Laure mau 10.5. 10 nó lấy. Phải sao đâu đâu, ông nào phòng món này? Qua lấy bạ luôn một chơi lêu trôi là ông nào phải chơi ao. Lên. Ông nào? Đi đâu đây phòng món? Steve phải sao đâu đây? Cái phải trong cái này phải sao? Ya tôi fa phong mai le tu la fono ta long alea tau na fa ni au toso ta ole toso nga mo lea le au man ma lo mai ma lo o mai le au to lua toso le au ma lo mai ma lo le au fa ina to lua toso mo tu lua mal tu tol au man ma lo toso mo le mo ma lua pa phong mai sao đi mai này sẽ au se lua mo mo le Tahu mai? Phải luôn à? Phải luôn à? Sẽ lau đi mà spurun phải luôn mua, sẽ lau trà la thì phải luôn lua, tại đi mà spurun phải luôn là nó mà trôn, trôn mà phá. Sao ni mai si au ta trôi to lua vào món này? Au cái man mà lột to song alea mà lột i. Ya sao ni? Sao ni? Elimination là đâu phải? Yo. Sao? Yeah. Team from Utah and Peteli Flag. Very close. Few more inches and Peteli will get. Holding strong. Ese anda Peteli. Tiempo ni sa usto lo vamos le. Pesau ni mala Peteli stoffa tutto lo mantufa.
Vai a wheng. O kapa inga le mamalu ma paia o kua ma malai. Awa pia kupu ma kamaria Samoa. Wa la ala pa maonga era. Sumaya la fionga. Wa au. Kule falkoma al fresqueño Samoa kubakasi. Ko fa ya fale maenga le sio Samoa wa singonge. Mamalo wala wala ulia. Papea le paia mamalo malo. Paia la fai galuenga le kua. Anga le so. O se aso sa ka penga masai lili. Sa sa ungi. O se va sa fa po. Le ko fare nga ya kwa alma le paia sa mo kwa kasi. Ale ngai la, ua whakamui na soe i whina ngalo le kua. I le lofa ku ngoa. Taka wamela i ale inga ma le whakakai kupu le langi. A ua whakamuinga fuafuanga penga iai le so. Taka waela i ale mangua ulu i le manga whikau. I le pule whakoma, le pule sai fua le kua. Ai ale so. Ai au ke whapai aku pa ia Samoa. Mai ai saua se ia o i whale lupo. Me pa ia aku i mangua a mani whakui a mangokele. Pa ia i whasuanga mapu al whalang fulu i aku kuila mangu. Ok, whakolo aku le pa ia o ka maainga i polu. Maainga i kai. Whakolo aku le pa ia o ka pāu. Ma pule ango i salawhai. O pa ia ia whasingo, in whareula ma la waa ko koa mua kele. Pa ia fo e whasingo ia sua ma vai whangua. O fo mai kulang iku au ma la kaua. Sa ole ma le lau kiusa lua.
Pai a fo e whasingo I ka maainga. Maainga ia lufi ma leu moenga kusa mau mau I kangi. I ku au mala kaua, ai ngare kai ma le waa fonki. O ia fo e whasingo I ka paau, ma kup kosi. Pule ongo I sala whai. O paia ia wa fia ma poko I le so. Ngā le whama moi o Samoa. Whakalolo apura I o paia ia. Lea wa fia la pop. La kopi whawhailele ngaupu o Samoa. A le so me kako whakasinga. O se kai a wa paia ma o se kai a wa mauruma. A wa kai a ngai staua. Ma le kai a o ngai samanga. O le kai a o ngai lalo fuafua ma le kai a o ngai maunga. O le kai a o ngai nganga moe ma le kai a o ngai maloku mau. Kai a o I asu le fongi stara. Mai la yo mo ko ngai masa le mama o sile kai a o mai para. Kai a o le me kamiu fengai mo le aka. Ora yo la manga fo. Vale o kwanyang. Kaya o ia mai o mai ko masala la ku. Alo mo ingana langa mai lange ma pe. Samoa yo ko pe ro pang. Lau kaya o le. Malu mo mu ngai o lo fa ngai. Ale ngai ku asa ma le fa mai. Lau ko fa ko pe fer kongo mal pa io Samoa ku makasi. Maka aku kusaya wala dia ia. Wala dia ngai le kare sia pekeri mero ngalu ai le fiona ko inga ia se tua ma ko. Ale wasu mai le sima ko inga. Ka ko ngale vakasi ka ko ngi ma vakasi. Ai ale fa mo o Samoa. Mo ngile buanga. Wa magalo ama mai. Wa susu e mayola. Ati pungi mai ali. Ma ko kia waku le wha malo. Lau ko wha kua ku sai re ko kua. Wha malo wha kai. Malo le ma. Wa ora ngai aso. Era ka pega feka inga I se ase kasi. Sa ka pega penga I kausanga o se karuenga pai pea. Ola wha pupu ma lau wha kai. Ai, apa ngai kau dia lofa le tua. Ia. Muia pela sona, na papa. Ya papa inga papa moi. O Samoa ngai amli. O le gatka le so fu. Au e fai lo foi Samoa le mo le kula le pio. Pai mo fa o Samoa. E mo muia la tua so mo muia la so. Oi, 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 oi.
a maia e o system e ona mata tula pese. Ia Samoa. Well, I guess I get to see. Ona e pai mo tau tai. Ona wai e ale tau tai. Dara matu siti le ina wa pa kai ta pa au langu. Oi e to tasi le tau te si. Lea o ma ko ena tatu pe me yaso nei. Usi fa om. Ia le inga ngai le tua. Le mawhaia, ro so poloa. Mpaina tā sa mō pa ia. E aono whātu mōmi pa ia. Whakona. Samoa,
Maui nei. Oi tai au Samoa. Samoa ai. Ora si se ibi so tātou tai au. Pako. Yo le tātai hau na. Laso nei. Laso leo wa sisia e tama vaia sa moe hu. Rau pese ko tuso a tu laso nei. A toa ai. Ono mato wa nganga whakatai. Wau to whātua au. Moi tu miti. Te māma tina. Salang orang lain lagi ni kamu moi. Dia uji tu. Leo lama sekesi tu suruh dia semua. Apa? Samoan,
Au te alo al taimi whakuna ina. Au tau tanga i kore wati kamsi. Ele a tose ngosku nora konfe. Au taimi whakuna ina. Tonga sti minuti. Ko umara pese. O leo la au songa. A whai wau. E aise se seo. E tele mo na tam whainga ni aso Samoan. Ka mangalo mai so se seo. A Peteli. O le afo.
Peteli tu solo wasu Samoa. Ole, Papa Bona na mas kung penga singa ko inga ya sa panua mapatua. Tonu family nga lutu finalo la sno. Ala matu to pia sa matu toluma. Dai. Wah. Wes tau metas. Ora, quando tu ele dalo la firma che te fanno le carezie Peteli ma tutto volume. Taina le fa moi, le si dauta là. Allora, Peteli. Kamu boleh DJ sama si Pese matu taulung. Jangan apa boleh lah lebih. Boleh ba? Tolo! C'est ça le Pese, la quoi? La makan maniki. C'est ça ou là? Waktu Peteli lalu terulungan, dan mulai lalu bahagian ada umat lalu Pese Siva. Kalau saya menjadi dialog dari telefono, boleh ada siap.
lola ba. Tau kanga Pese. Tau kanga Pese. Nana whakonga e wha o pe Pese sa tau wā. I tātou Siva mi tātou Pese. E ka le sia Holy Innocents, Peteli, Hawaii, na Dominguez. Ole a le pe alo aloa e whainga o tātou mea la lau sako atu laka. Manu malo, e tūranga o mua. Le ai pina ngalo whaalia hoi o whaamisino tō tonu sa whaamisinoina i tau wanga Pese. Manu malo, mara tō whaironga e lua, pe lima sa lau tā la, le kāle sia Dominguez. Kamot mai se Dominguez e whatu tō whaironga. Lua, ki le Pese. Tō whailonga e lua awhai tā la Peteli. O rei Pese, mā lie uma Pese. Hai Junior. Ya ia na i mea hoi nei pe o siri hoi se 5 points i ai e whakusino i lea Pese, ma lea Pese. Tūranga tonu. Ma tō whailonga e awhe 5 sa lau tā la Holy Innocents. Uso, mai e wai, taksi lea awhe tā la. Esse pesquengue. Esse pesquengue. Esse pesquengue. Como é? Ana Siva, ia pētou sila ia i le sawa au Siva. E me tau tia le sawa au Siva e le sawa i le sasa. Ia al pai unga whamisino. O le sasa ua sili. Ma le tau whaironga e lua whetala. Dominguez whangu. Le Siva lona lua no tua sa'a ho e pai unga whamisino e tō pai longa e awhe lua se lau tā la le uso mai awai Portanto, komiti tō whailonga e awhe tā la Holy Innocents. Ringa. Sa maringa ia sa tau pai a hoi le tamiti e tau paise tūlanga hoi nei. Ina ia whaamalosia i hoi au Karabou o au Sabali. I paise tūlanga whaamatongo ki eile tātou sa maringa. Ia mao le whailonga sa hoina hoi nei tau pai ei ma amata nā tūlanga o le plat ma le tolu sa lau tā la. O le tātou plat nā lea a sponsor e le patua i a Tricia Teofilo o le Teofilo and Son Financial and Marketing Services. Ia ma le tolu sa lau tā la. E maua e le maenga sa manu malo i le tae nei sa blinga e le manei o le sau sa blinga manei o le lato paalo o lato meo tai o le whailonga mumua ia mo whailonga ua tati tō whai o le whailonga mumua ua maua lea ma le black lea ua maua e le au Siva mai Hawaii. Come on, John.
ele Holy Innocence le dua salau tala. Mau Peteli ia salau tala.